Kasur baklan kalami no ba Hembor G Saibon General Secretary kan New Trap Youth Council HYC hakabaw la penyasriam yakin nong khayi drugs kum kinori thlan ki babam do habakran hakajiya lang patba kabla khot panlong dagaseng hakano phai singi jong New Trek nai weng araja arpusaw hamot pran Uniu samla no yalam uloong baka sarkar jala lingbau menteri beri kmi ekatanat social welfare ba polling do ula pentip balai langot ki samla ki langop how drugs pat kani ka number kadai ka social kai hadu kata kani ka jia lang ka HYC kala long ban ya wer pat ba ban pen bor ka sarkar jala ban penteri kam ya ki nyotli ki mat ai jingmot ka seng ban ya khun persya yo drugs lingba ka drugs elimination and enforcement of dream deed mission ki badai ru ki mat tri kam jong ka dream project ne don kam ban ai Krang bau neu jindi besneu bangi sim bau dei tlen jangan ne gajuk pemerintah dan kan bani ai persya ini bak ye gini ginong ni tlen ibadai kita ginong di drugs gijing penjot ye samla jeni dei gini gijing penjot ye ginong ye ngom sen jeni dei gini gitlen ginong ni tlen jangan ne gajuk pemerintah kom kaseng ni so so syai Batang kum kaseng hi gidong la oleh ai ngai gidong kam ni hajing ngai lang jong pi pat ba yang kisnong ni thau mdei shu pan susnap yang ne kam mdei shu pan sia thu khana hi mdei shu pan sia kran sop aroi ga jing di drugs hang ne hapo mot phan agini than than bi joy hang thi bat kum kaseng dang menen mi idang la ni gidong ni drugs hang thi gajing keli mata kalong balai hadu kani hadu ibriyo ki bayat priyang ru ki mong esyo lade ki ki bayadi thiet ki bayadi ro santo kabalong ka jing ijli kakajat briyo ki jongi hatu undan banut balai ai kajing kli ki api wei mata kalong hatu nimnut se balai ai yang ni kam lade ki botu khna de ro santo balai nimnut banik mai balai nimnut ban sedang ban kraw balai nimnut ban bat ing tak minum de drugs inong yadi nong supply drugs hak ni jela jeng ni gam gaseng ni amin sim ya pi wei banang ni syakmat ndai de ban susna ndai ban supet ndai dam bagilong ni pet kai ndai dot kam ya pi ban kran dot kam malai ai lada pi kwa ban hat ya jing sniu mentah ni jing sniu kadan haki wei gi ndai ka bama kalong kanuan poi ni jing sniu ha ke yeng sem jong pi ya ka bangi ni kwa kam kata kam no Kajing kem jang polis department kebun, ngai kajing ero, ngai kajing fakti, yaki, kabel kem ni kita, henrai, kadang duna, hadu kita katai, marni, lari kita ihok, HYC kadang miok ban kem yo drugs, henrai kadang, kajing bakla, hakrokam trekam, kajing bampen planbor, yaki NTF, bat kadang kajing telot, nak liang jang polis department hi berkoi, kata kawai, kebakan sen HYC, kalau lah ban expose, ya ke sarkar. Ya ke polis department nenjong ke sarkar nemakam sumlala ban lai ai udrox unung rung lai lan ha jala jami lemda ki NTF ki klan inong saran drugs inong supply drugs gila de ban syakyan bungun nrai ladangi pai kis iduna ai hadu kata kajing keli kolong hatu dan bakang ni kulit balai bang penthanya ke NTF ladai i bakat kene kajing kala kata ya kajelah ya kajai beri jongi ane kawai ni kimat kibangi ru kum keseng ni labu kum kita ke 7 points of demand ya kibangi dawa nak sarkar ban penkhan no ya NTF bat ban ai bukan long separate nak police department kan rekam lain luit Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya